takva je žeđ, ja tako susrećem svaki dan ljude koji su tako žedni Boga, imaju sve. Žednost da neko kaže, imaš neko ko te bezuvjetno voli. Imaš neko s kim danas možeš stvarno biti ono što jesi, ko te ljubi, ko te prihvaća. Mislim da smo svi mi kršćani, ako smo imalo upoznali, evo čuli ovo, ne moramo do kraja biti iscijeljeni odmah da mi možemo navještati ono. Pa Krist želi dok mi nekad navještamo drugom, pomažemo drugom, on nas ujedno iscijeljuje naše srce. Da trebamo drugima navijestiti, reći da si ljubljen. Mislim da je danas malo previše trebaš ovo, nemoj ovo, a nemoj pušiti, nemoj piti alkohol, a nemoj ići u tu u kocku, nemoj. Tog nemoj, mislim da je svima preko glave. To jednostavno nije način. Ljudima treba ljubav, ljudima treba, brate, sestro, netko te voli. Brate, sestro, netko te danas čeka. Imaš nekog koji je dao život za tebe. Imaš nekoga koji će sve ponovno učiniti da ti budeš uz njega, da on bude uz tebe. Mislim da to trebamo danas više navještati. Da je malo svima dosta propisa, pravila, šta trebamo, šta ne trebamo, smiješ, ne smiješ. Otac želi iznova, ja barem tako usudim se reći i osjećam u svome srcu kroz evo taj neki odnos s ocem, on želi iznova da upoznamo koliko smo ljubljeni. Jer mi ne poznajemo oca. Crkve bi bile krcate da ljudi poznaju kolika je ljubav Oca Nebeskoga.